Na seminaru nam tema programske budžetiranje, poneže u planu, že by u najhodzacím perióde, odnosno u 2017 roku nacionalni sovjeti prešli na tak volané programske budžetiranje. Rozlika medzi linijskim budžetiranjem, kotri nacionalni sovjeti poteraz mali, to že še troški i prihodi, rozhodi rozvojuju po jednej liniji. Tu rozlika, že še teraz bude pravic budžet po tých oblastiach, u kotri nacionalni sovjet má ingerenciju, odnosno obrazovanje, kultura, urjadove hasovanje jazika i pisma i informovanje i porjadni troški nacionalnih sovjetov. I uglavnom toto všetko to jak vežba i uvodni seminar za najhodzaciju, za kotri budeme projektovati finansijni plani za Kancelariju za ljudski i menšinski prava.